icyo navuga nuko mbere na mbere tugomba kwirinda kwivanga mu mikorere cyangwa se yaba y'ubukungu ya politiki y'ikindi gihugu, ariko ku rundi ruhande niba habaye imvururu urabivuze wenda harimo n'abanyarwanda, yaba ari umuntu ku giti cye cyangwa se imitungo ye, iduka rye, inzu ye, icyo gihe niba dufite ayo ambasade cyangwa se niba nta ambasade dufite ariko dufite ikindi gihugu kitureberera, birumvikane yuko nk'abantu baba bari aho ngaho ibintu bibera bafite amakuru bagomba kubwira abo bahagarariye by'umwihariko n'abandi muri rusange, ariko abo bahagarariye by'umwihariko bati nyaboneka mwitonde, hari imvururu zakomotse kuri iki n'iki, turabona n'abanyamahanga nta barahutira rimwe ntawe bashyira ku ruhande, byaba ikibazo ari gushaka kwibasira abanyarwanda gusa cyangwa se abarundi gusa cyangwa se abakongomani gusa, ariko ntekereza ko niba ari imvururu zabaye nyuma y'amatora bibasiye abantu bose, ariko hari n'igihe usanga abanyamahanga baba batuye ahantu hamwe, bacururiza ahantu hamwe, wenda bumva bibashyize mu mutekano, baravuga ururimi rumwe, bafite umuco umwe, ugasanga noneho imvururu iyo zibaye zikagera aho batuye wagira ngo nibo bari bagambiriye kuvumbagatanya, ariko ntekereza ko tugomba kureba muri rusange tukareba tuti izi mvururu zakomotse kuki. Iyo imvururu zibaye kuri rero nta gitangaza yuko ambasade ibwira abantu bati nyaboneka mwitonde, niyo mushobora kuguma mu rugo muhagume, niyo ugomba gusohoka asohoke kubera ko ari ngombwa. Ntibigomba no gutangaza abantu hano se za ambasade wenda no kwenda zidakora itangazo makuru babikoze, ariko ejo bundi se ntimwabonye abanyamerika babwira abakozi ba ambasade ngo nibakore mu rugo kubera icyorezo? Ntabwo se mwize mbona amatangazo ngo bati nyaboneka mwirinde kujya mu majyaruguru igihe ibisasu byahavuga, ati abakerarugendo bajya gusura ingagi cyangwa se n'abasore ba Musanze na Rubavu mwitonde. Hari n'igihe bashobora kuvuga bati ntimujye no mu kiragihuru. Numva rero ibyo ambasade yakoze nuko igomba nyine kuburira abanyarwanda, bikanakwereka yuko ibakurikirana, ndetse ikanabasaba kugira ngo bahane amakuru kugira ngo bibaye ngombwa igire icyo ukora. Niba abantu bagomba byanze bikunze kuva mu gihugu, ambasade ibigiramo uruhare. Niba umuntu akomeretse igihe ngo agomba kumuvuza, ambasade ibigiramo uruhare. Twarabibonye muri Ukraine ibana y'abantu ngira ngo benshi bari abanyeshuri, twarabibonye muri Sudani intambara itera bagafata imodoka bakambuka bakajya muri Egypt. Nibura biriya binatanga icyizere cy'uko ambasade mu nshingano zayo abifitemo mbere n'abanyarwanda kwibakurikirana koko. Ubutumwa natanga bo nuko abanyarwanda ubwo hari ibyo ambasade yavuze, hari n'amabwiriza yatanze ibyo bagomba kuyakurikiza. Iyo bavuga ati murinde umutekano wanyu, niba atari ngombwa gusohoka n'umusohoke, niba ni n'amakuru nk'ibyo twavugaga mwamenye muri karitsiye runaka muyasaranganye, agenda azamuka agere ku banyarwanda, ndetse agere no kuri ambasade no kuri ba ambasade n'abakozi ba ambasade, binabafasha gukora gahunda bibaye ngombwa yo kuba bagira uwo batabara cyangwa se bagira uwo bafasha. Nk'uko nabikubwiye rero, amakuru nta makuru dufite yuko hari umuntu warakomeretse cyangwa se warabiguyemo ngo akenere ubufasha bwihariye. Numva niba hari n'ibibazo ntabyo tuzi cyangwa se ntabyo batubwiye, nuko hari ibibazo ambasade ubwayo ibasha gucunga ikabonera ibisubizo. Murakoze namwe. Abandi basuhuje cyane, twirwaneho n'abakohosti babo bombi bijabona inkwakuzi, mwaganiriye neza, twagumye tubakurikira, ndetse ndumva nta na byinshi byo kuvuga yuko ibyinshi bari babirangije, gusa nyine umugabo urangije kuvuga ubu nyine avuze neza, nta mpamvu zo kuza dutanga umwanya ungana utya ngo dufate iminota yacu 10 yo kuba twari duhe dushimira intare za Sarambwe ngo tuzifashe duhe tuvuga umugabo udafite icyo atumariye. Rwose mureke kumuheza niyo credit ntaci maze, kandi we nica abashaka kugira ngo aze hano badobye mufate umwanya wo kwica nabi. Rero nkaba mbashimiye cyane amakuru yo twamaze no kuyumva minister yavuze. Njye gusa icyo novuga ikinini ni ugushima
nimara ndaza gusubiza kuri ibyo bibazo bijabo yaravuze, mbanze nshimire abasirikari bahaye bitanga, bahaye batanga ubuzima bwabo, bahaye bakora kariya kazi, nubwo tubyumva tugaseka, tukabyuka mu gitondo dusoma tunezerewe kuko hari imisozi yafashwe, hari amasantere yafashwe za Pinga n'ahandi bahaye bahaja, ntibibe biri ku busabe, aba ari ikiguzi bahaye bagura. Ni ukuvuga ngo kugira ngo binjire muri iriya santere hari ico batanga kugira ngo bacinjiremo. Rero nta n'ubwo ico batanga ari ikinejeje, ari kimeze neza, ariko kubera impamvu zatumye bahagarara, nico gituma bemera nubwo ari kibi, nubwo kimena amaraso, nubwo gituma inshuti zipfa n'abandi bakomereka, byenda bakazabana bakajorite kudumu batazosubira guhaguruka cyangwa kugenda, ariko bemera kubikora kandi bagenda babizi yuko bazohura n'ibyo bibazo. Ariko akavuga ngo nubwo tuzohura nabyo, reka tureke bagenzi bacu nkatwe twese twicaye aha n'abandi kugira ngo abo bantu bazabeho, ibo babeho mu buzima busanzwe. Njyewe ndabashimira cyane, sinobona icyo nobabwira yuko buriya n'ubuzima nje nabayemo personnellement bwo kurara nabi, bwo kurwana muri biriya ariya mashamba, yuko muri Walikale ubusanzwe ku bantu batazi ririya barabara, inzira zose za Walikale Lubutu werekeza za Kisangani na ahantu h'amashamba muri Forêt Equatoriale. Ni ukuvuga ngo abasirikari niyo barwana mw'ibarabara, nta basirikari bashobora kurenga 4 tibopanwa section yose ngirwane, yuko abari amashamba iburyo n'ibumoso, ni ukuvuga barwanira muri kakabarabara gusa gatoya gakata gakomeza ibarabara ryose rigenda karimo kaburimbo n'ahandi kaburimbo yagiye ivamo. Ni ukuvuga ngo hari yana mashamba yayandi ateye ubwoba mu buryo ntibimeze nka kuriya kwa Masisi usanga ahantu hari tambarare, abantu bakazakuka mu misozi imwe bamanuka indi misozi abandi bababona. Ntabwo ariko bibe bimeze, ibyo abari ibintu by'ishamba riteye ubwoba, ariko bemera kwinjira no muri ariya mashamba kugira ngo bagira abo barengera. Kuba bahe binjira hariya suko ari heza cyane kugira ngo bajeyo, ariko nuko hariya hamenasa sekirite yaho bari naho bari basanzwe batuye naho abaturage babo bari. Rero njyewe bari basore ndabashimira rwose, nubwo mbita abasore, reka tubita abasore yuko n'abasore biwacu, shobora kuba harimo abanduta, shobora kuba arabo nduta, shobora kuba arabo tungana, ariko bemeye gukora biriya kubera inyungu za buri muntu wese. Ndabashimiye. Ikindi cya kabiri nukuba bahe bafata biriya bice barwana. Reka mbanze nsubiza ariko kano kabazo bijabo yaravuze ngo ko ngo bicara bavuga ngo turiya duce bafashe. Abantu bashaka kugira ute, ese hari uduce muri Kongo turiho free tw'umuntu kubyuka mu gitondo akaza kudufata? Ubu se badufashe kubera kuko batubarekeye, kubera kuko nta gaciro twari dufitiye Kongo, noneho baravuga ati turiya ni mutwihorere nibagende badufate? Ese umuntu yoba afite igihugu izone imwe, nishaka ibizone imwe gusa, cyangwa ariyo bita territoire kuri none, territoire imwe kagenda wamara ukavuga ngo nta kibazo, ngo bafashe akantu gato? Ndatekereza ko abavuga ibyo ngibyo nababuze ico bavuga, kandi nababuze uko bagira yuko harabananiye kugira ngo bahagarure. Iyo babivuga cyane bari Kinshasa bazavuga ngo nta na santimetre, mutekereze santimetre ko tushobora kubingana, ngo nta nimwe, ariko murabizi ahamaze gufatwa. Kano gace konyine bamaze gufata kerekeza ku ruhande zabonagana, kwerekeza uruhande rwa Rubero, ugasura noneho kerekeza kano gace bamaze gufata kerekera muri Walikale, ugasura ugafata uruhande rwose rwa Rucuru, igice cyose bamaze gufata cya Masisi, bagize ngo ico conyine gusa bakidekarare ibe independence, cyo bari igihugu kinini cyane. Rero abantu baza bakavuga ngo Kongo ngo kubera kuko ari nini ngo turi hano duce duto, abo nababuze uko bagira no kubona barya barara badasinziriye, bameze nk'aba basaza muvuga amahoro yarashize, bumva yuko bafashe n'akandi gasantre gatoya umutima ukenda kubavamo. Ariko kugira ngo babyerekane kuko batababaye mu mitima yabo, bakerekana kuko ntako. Masisi yose kiraje gufatwa, Rucuru yose yarafashwe, igice cya Rubero kirimo, hariho agace bahe baje kwinjiramo ko muri Kalehe, agace ko muri Walikale kamaze kwinjirwamo. Amara igihugu kikavuga ngo two duce bafashe ngo ni dutoya. Hano gusa bagiye bafata ntibarinjira muri Pinga, nubwo bagiye kuzoyinjiramo bayinjiramo none cyangwa ejo, nibagera gusa muri Walikale babanze batangire, kuko daboro kera Bukavu yonyine bitangiye kubamenasa. Yuko muri Walikale niyo hari inzira zitatu ikomeza iva muri Masisi, ikomeza yerekeza Bukavu, inyura za Bunyakiri, n'inzira ikomeza imanuka za Lubutu, ari bwo kera bamaze kwinjira
muri Chopo ariyo Kisangani. Iyo uvuye aho ngaho gatoya gusa uba werekeza uruhande baza bereka iyo ugeze muri Rubutu no kuba wambuka uruzi baza bitawe ni Oso ukagera muri centre ya Rubutu bamaze kunyura ahandi hamwe za tingitingi hamwe ntera hamwe zari zaragize muri Rubutu naho haba aka aerodrome kabaho ngaho utarinjira muri centre ya Rubutu aho bita za Misi haba haga centre umaze kwambuka urwo ruzi muri ako gace nanone iyo usubira ukamanuka ukerekeza uruhande rw'ibumoso uzuhita umanuka aho bita za Punia werekeza za Kalima ubwo ubohe winjira muri Maniema. Rero umuntu uzinga igihugu kiratewe noneho bagiye kwinjira muri territoire ishobora kuba igiye gukora noneho no kuri Sud Kivu gusa kuri Nord Kivu Sud Kivu ikore kuri Maniema ikore no kuri Chopo. Uwo muntu yamara kavuga ngo ngaga territoire ngutwo bafashe ngo ntaco tuvuze uwo muntu yoba ari umuntu wa utekereza simbizi kuko yoba zenda nakunda n'igihugu mu buryo bivugira ariko kubarekeza mwiyeneo nziza cyane kandi strategique kandi yoroshe noneho no gufunga hariya no kuvuga gusa ngo bafashe Walikale centre baba bamaze gufunga inzira yose ya Kisangani bazozarwana n'abasirikari batarenze 5 cyangwa igifaru kimwe yuko nta hantu bazopanura niba subira bakava aho ngaho bakinjira uruhande rwerekera Bukavu bagafungira nubwo bofata gusa za Itebero Musenge Hombo bamara bakaza gusa bakaza kugera gusa za Bunyakiri Bukavu izobitagiye ihaha itagifite ibindi sigaranye inzira imwe gusa yerekeza za Kamituga gusa ubwo nigo ruhande gonyene bazabasigaranye n'inzira ituruka Buvira uruhande rwa za Kamanyura. Rero Bukavu izoba nayihayinigwa kimwe n'ahandi hose. Rero hari ahantu njewe kugwanje ruhande kuva batangiye kwa adivasinga nibakomeza uko bimeze kuri none yuko gutangira daboro hano za pinga no kugera muri Walikale centre n'ahantu hadashobora kuba harenga ibirometero 100 yuko n'ahantu iyo urebye kuri map ikwerekana yuko bashobora kugenda amasaha 10. Rero hari abameze neza ko bararwana neza kandi kubarerekeza muri eneo ifite impamvu nyinshi zigomba gutuma bajayo. Impamvu ya mbere nuko eneo ya Walikale ari eneo y'amashamba intera hamwe zagiye zijengayo buri kintu cyose bashaka ko murano mvadagira ngo turakoma fandi hari abahajenze ubu aerodrome buri hari ya murari ya wamusurije aho bagiye murari ya mashamba no kuvuga ngo hariya niho ba exploiter ziriya noro zose za Walikale niho zifatira ibintu byose sizo gusa bacukura oro bacukura kortario korta nishi cyane hariyo oro nishi cyane hari ibiti biri amashamba yuko hariya ni muri Equatoriale harya bagenda bagatema ibiti za zindi zimbaho zimwe uzabumva bazapibulia muri Kenya yuko ngo ni mbao za kutoka Kongo ziriya zose ni hariya babikorera ibintu byose bifatwa hari zivamo bitari buyu zari buyu hariya niho zikorerwa niho ibintu byose babikorera hariya na mashamba bi protectingamo mu buryo iyo bari muri ayo mashamba baba bazi yuko bafite protection ntaduyi ushobora kubaturuka imbere cyangwa baturuka inyuma hariya muri ariya mashamba arimwe ibirombe by'inoro bidagira umubari no kuvuga ngo aho bageze hose barashukura bakazibona inoro zo muri Walikale zisaba no kugenda ahantu himetre iyo ugiye muri za Ituri uzusanga bacukura bakavuga ngo inoro ziragera kuri 10 metre cyangwa 15 cyangwa 20 ariko hariya muri Walikale ntibazacukura ni metre nimwe nikakurya kwiwacu ruguru nibe muza ababembe kuntu bacukuraga munsi y'amazu yiwacu wasangaga bacukuye akantu karyo wewe wenyine ushobora guhagararamo ndikakurenge muri Walikale nikabendo twongutwo nimwe bakura inoro kandi bakuramo oro ibiro n'ibiro amatone n'amatone bano bantu bose bintera hamwe hariya niho bakiriye yuko niho hava buri bintu byose buriya bafata bagafleta indege ikava hariya ikazizi ikagwa Bukavu turiya dupoti portere tukaza tuza tukagwa Goma akaba ariho bagurishiriza niho amafaranga yose abatunzi. Icyakabiri hariya kandi ni eneo ya yindi bari batuyemo bakaza bakora ibyo ngibyo ariko bagasubira bakagaruka kuza guteza umutekano mukeya mu karere ko muri Masisi. Rero ntabwo bashobora gukomeza babihorera hari hafi ibyiza no kubigizayo kugira ngo Masisi ibone amahoro. Murabizi yuko mu minsi ishize bagiraga gucyo ugasanga barapenetere hantu mu dushamba yuko ari yana amashamba ugasanga bibye inka z'abaturage ugasanga bisha abaturage usanga abaturage bagiye mu mirima barabashimuse ugasanga biriya ntibishobora guheza amahoro M23. Rero igishobora kubafasha nuko bagomba gufata kare agace. Alors kindi cya kabiri
kuba bafashe kariya gace ni ukuvuga ngo abasirikari bose kera bari muri Masisi centre zone ariyo bita zone cyangwa territoire kera bari menase yuko ko barabona yuko ingabo zisa nizatangiye kubaturuka inyuma. Rero ibyo byose bizofasha yuko kariya gace kose bagasekirize bize gufasha yuko nabiriya byose birigwa gusa indirimbo ari Rubaya, ibibazo bya Rubaya birarangira yuko noneho barabona yuko muri Walikale ntabwo ari ikirombe kimwe, hariya ni Rubaya gusa yirigwa iririmbwa, hariya noneho hazoba kuvuga ngo bafashe Walikale bazoba batari munsi y'ibirombe mirongo byose bicukurwa oro buri munsi yuko abaturage bahariya bahinga buke ahubwo bacuruza cyane yuko barashukura ibyo ngibyo nivyo bibatunze niho babona amafaranga yabo. Abacuruzi nabo baturuka hirya no hino baturuka ruhande abava za Butemba bava za Bukavu nabico baje gukora no kugira ngo baje kugura izo noro nabiriya bindi byose. Alors akandi kantu keza nuko biriya byose bishobora gutuma bamenasa kwinjira yuko iyo bageze muri Walikale umupaka wa Walikale no kwinjira muri Chopo ni kuri urwo ruzi nibuka ndibaza kuri urwo ruzi bita Oso tayari bazoba binjiye muri province orientale. Ico cyonyine ndatekereza kuko kigomba gutuma Kinshasa idasubira kongera kugira mahoro. Ubu nyine ko murabibona ibihe biririmbwa mwabonye Ubufaransa ko burabivuga nuko bazi ikiva hariya n'agaciro kava muri Walikale nuko Walikale ifite agaciro kanini kuruta Masisi na Ruchuru uko babitekerezaga. Rero njewe ndabashimira yuko iriya ni strategy nziza, nibashake gusa bagere muri Walikale centre babe bafungiye hariya kuri Oso, basubire bagende binjire gatoya bagere za Hombo bafunguriye muhanda winjira Bukavu, niba mara basekirize ruya ruhande rundi baza bitaboneza Busulungi twavaga za Hombo tukaje kwakora operation tukagaruka na handi intera hamwe zari zaragiye zirasiza zirahinga zireza haba hari amateke arya mateke mugenda bagacukura ikizungu kababura tetse mukarya bijya bice mwataye aho ku musozi bigasura bikera ntibarinda gusaba imirima ntibakora iki. Hariya hari ibiti, hariya hari amateke, hariya hari oro, hariya hariyo korta, hariya hariho n'inzoga baza bita imingazi bazagenda bakurira hejuru y'igiti, igiti cyonyine kikamena gusa inzoga gusa bakaza bamanura amabido bakagurisha bakanywa bakamererwa neza. Hariya no kuvuga ngo hari ubutunzi kamere burya burenze urugero, abaturage baho bituriraho bakaza binjira mu mashamba bagakuramo ibyo bashaka bakaza bakagurisha. Rero iriya ni territoire iri rishe mu bintu karibu ya byose. Rero kuba bahe bayavansamo ntituvuze kuko bahe bavansa kubera kuko bashaka buriya butunzi, ariko kugira ngo banetralize uriya aduyi wabugiyemo bigatuma babona amafaranga yo kugura intwaro, babona amafaranga yo kubaho, babona amafaranga yo gutunga imiryango yabo, babona amafaranga yo kugura amazu hanze, babona amafaranga yo kwiyarishire mu gihe abakongomani bahe bapfa. Kandi abo baturage bose n'abaturage bose basufre kuva iyi myaka yose kuva muri 94 kugeza none. Ikindi ciza gupushinga intera hamwe bazinjiza muri Walikale, bari abantu b'abanyanga batuye muri kariya karere ntabwo babashaka. N'ubu nyine kera batangiye kubabwira ati dore mutuzaniye intera hamwe kandi ntaco zigeze zibafasha muri Masisi na Ruchuru, none ko muraza muzizana hano ngo ko zirahungira hano iwacu nizisubireho zije kurwana muri bene wabo bavuga ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo hariyo ko baravuga ati n'umusirikare uvuga ikinyarwanda ntawe dushaka, mwebwe ni mugende mukore mwenyine musinde aduyi musubire mu karere kanyu. Rero biriya byose bifite ikintu bigenda bikora muri impact y'intambara bizatuma bizonetraliza aduyi. Nico gituma abasirikari benshi mwabibonye muri Pinga bamwe ko baratinya kwinjira hariya yuko ari abasirikari bamwe bavuga ikinyarwanda tibashaka kwinjira muri ariya mashamba ngo binjire muri Walikale. Bari abantu bo muri Walikale ntibazabakira, bizotuma bazicirwa hariya. Cyo gituma amakoronera amwe hayi reporting abiya byavuzwe nibyo yari komanda regime yi reportings ntagihashaka kurwana kandi nta kindi bagifite. Ubu nyine ko baratinya no kururutsa no twatudege twaba twa helicopter uko nitwo twabaziranaga ibikoresho n'amasasu n'ibindi byose. Ibyo byose byamaze kuba polemique ho mu basirikare kibegehe bumvikana. Bari ya ba general autoproclame bagito bari batuye hariya muri za Kalembe tibagehe bashaka gukomeza binjiririye koko barabwira ati no nimusubire mwebwe mwatanze ari ya masantere kubera iki muhemuza hano ko murahungira ino iwacu gukora iki. Rero abantu bari batuye muri Walikale bari basa naho batekanye, none ko barareba yuko intambara yaje kerigeze ku muryango wabo. Hari yabyukuri ni uburyo buri strategique, ivyo ni bitekerezo byanje nta wantumye, ariko mbona kandi ivyukuri bamaze gufata eneo nziza kandi nini izotuma Masisi yose zobasekirize, izotuma intera hamwe zinjira muri ari amashamba, izotuma noneho bari abanyanga nabo babaturuka inyuma bagasohoka bagatera izo ntera hamwe, izotuma yewe bananetraliza ziriya force zose zazanwaga n'indege amasasu ibikoresho byose bya gisirikare byazaga hariya. Ubu nyine ico ntekereza baratangira gukoresha ka aerodrome ka za Rubutu
kaho ngaho amisi byenda niko batangira gukoresha ariko hariya ntabwo hari kureka ntiyazashoboka mu buryo bwo kurwana mu Rwanda bigoye nta na section ize avance hariya bizobagora kugira ngo bagire intuze basinda mayimayi zose ababita bazalendo bose bazabagarukira muri Nord Kivu na Sud Kivu muri Chopo nta mayimayi zibayo rero mu gihe cyose bavuye muri Warikare bashaka kwinjira muri Rubuto bazobahe barwana n'ingabo za leta gusa kandi bano bamayimayi bo muri Nord Kivu no muri Sud Kivu ntibazaberekera Rwanda yuko iyo bageze iriya nabo babita yuko ari abanyarwanda rero hariya ko baratakaza imbaraga yuko nyine FARDC ntigihe irwana FARDC bayiciye imbaraga bonyine bananyimara imbaraga nimbe leta igenda ikavuga ngo FARDC ntacishoboye bazalendo nibo bantu bazalendo bakaba bahunze neo zabo bano bazalendo bari reportinga muri M23 cyangwa barahinduka abaturage noneho FARDC hariya hazosigara ari kuyishorera gusa bagirishize muri Kisangani rero ico mbona bagize neza kandi ni akazi keza ni strategy nziza tekereza ko izobafasha kugira ngo runo rugamba noneho barutsinde neza yego hari intambara z'amahanga ariko ziri yizo abantu bazarwana batsinda kandi zihari sinibuka ikindi